I nastavljamo sa trećom vožnjom. Startni broj 601, Jelenko Dragičević iz Bijeljine, grupa Sprint klasa 6. Startni broj 601. Zatim Bojan Čađo, Feromon Sport Bijeljina sa startnim brojem 602, grupa Sprint klasa 6. Zatim startni broj 603, Nemanja Bjeloš, Automoto Karting klub Optima Motorsport. Na svom autu nosi startni broj 603. I lagano nam se pridružio i startni broj, to jeste Marko Krstić, koji na svom Renault nosi broj 604. Grupa Sprint klasa 6. Marko Krstić. Startni broj 801, Lazar Zinaja, Automoto Karting klub Optima Motorsport. Lazar Zinaja sa startnim brojem 801. Startni broj 700, Ivica Malić, Sak, Komotin Jajiće, grupa Sport klasa 7. Popularna zastava 750 na svom autu nosi startni broj 705, grupa Sport klasa 7, Ivan Maganić, Vukovar. A i tu je popularna zastava 750 našeg Milana Simića iz Automoto Karting kluba Optima Motorsport. Startni broj 706, popularni Čopo kako kažu. Startni broj 800, grupa Sport klasa 8, Boris Novak, Sak Spark Tuzla. Na svom Jugiću nosi startni broj 800.
Zatim startni broj 802, Dejan Vuković, Auto karting klub